Novena to Padre Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of Contrition. O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all because I offended Thee, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Opening Prayer to Padre Pio. Dear Padre Pio, for 50 years your body bore the wounds of Christ, and you suffered willingly as a victim for others. You never took off the crown of thorns, yet always had time to talk, to listen, and to pray. Intercede for me now, for you once said, as the pearls are held together by a thread, thus the virtues are held together by charity. As the pearls fall when the thread breaks, thus virtues are lost if charity diminishes. Amen. Prayer to Saint Pio of Pietrelcina. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the Passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. O Jesus, full of grace and charity, victim for sinners, so impelled by your love for us that you will to die on the cross, I humbly entreat you to glorify in heaven and on earth your servant, Padre Pio of Pietrelcina, who generously participated in your sufferings, who loved you so much and labored so faithfully for the glory of your heavenly Father and for the good of souls. With confidence, I pray that you grant me, through his intercession, the grace of, which I ardently desire. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Fifth Day. Prudent Saint Pio of Pietrelcina, you have had a great devotion for the souls in the purgatory, for whom you have offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same interest, compassion, and love that you have for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, win for them their necessary indulgences. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you." Behold, in your name, I ask the Father for the grace of Our Father, in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours. Padre Pio of Pietrelcina, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Mayap ayabak po kay katamongan, at syuta na po ngeni, King Biyernis ning kadwang pulot apat ng domingo, ning karaniwan a panahon. Antimurin pagmasusyan tayo ing kapiesta ning Saint Joseph of Cupertino. Idawong tayo iting Santa Misa bilang kapurian at kapasalamatan king ginuding balang metong kay katamo. Iabetala naman karing panalangin tamo, hanggang doktor, nurses at sablang frontliners. Amabilo gayato, asasawop at magmalasakit kay katamo, kaniting pandemya. Antimurin ding sablang masakit at miapektuan na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Ding mag-sponsors para king kalima ng aldo Novena Misa, kang Santo Padre Pio, kambe daring karelang pamilya, the family of the late Jose and Consuelo Vitug. Den pong magdaon kapasalamatan kambe daring karelang pamilya, Mr. and Mrs. Arnel and Gina Mendoza, Reynaldo Bansil, Dan and Tess Capitulo, king pamiparangal kang Santo Tomas, Marita Lampa. Antimurin pa karing karelang masanting nga pamagkakatawan, Samuel Justiniani Jr., Susana Cabrera San Agustin and family, Cecil Santos and family, Flong Banting and family, Among Francis Mendoza. Para po king special intention, Dari Ricardo Bansil, Mr. Rodolfo and Vice Gov. Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Kayabyab, Mauro Vitug, Emmy Lingad, Sesgo, Myla Dizon Pineda, Among Lodimir Mangune, Patricia Gabriela Vitug, Chris and Mel Imbo. Para po king malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Agustin Nelson Vitug, Consuelo Mendoza, Amado, Carlos Malyari, Bernard Daniel Ikban, Kelvin Gintu, Linda Dimalanta, Susana San Agustin and family, Jose Belleza Jr., Luis Chito Cardinal Tagle, Renato Montemayor, Chase Gavin Bansil. Ipanalangin tala naman po din kaladwada ring kapatad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di, Agustin Sita para king kayang 40th day, Antonina Alvarez, Honorio Fajardo, Amada Lingad, Mario Macadimia, Dioscoro Juano, Angelita Lugtu, J.P. Mendoza, Dr. Lindon Lee Suy, Filipina Yap, Cristina Reyes, Rodel Vitug, Felicita Maniago para king kayang 40th day, Catalina Balingit, Emilio Lingad, Joseph Santiago, Leticia Santos, Loriano Santos, Purificacion Fernandez para king kayang 40th day, Remigio Cruz para king kayang first death anniversary, George Rodriguez, Felicissimo Rivera, at ding maldang kaladwo king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganakakarela. Talakad tamo po.
Kayo naging paampanig-anak, puwaning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kabayapan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kantimurin. Kapatay si siyang tala ng kakatang kasalanan, pangkarapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginaging pamipasubli mong miye kang Jesus, dininan making kapanayan subling miye. Gino pakalulu. Gino pakalulu. King pamituki mo karing alagad at babaying susuyo keka. Dinan mo keng uliran at dapat meng tukyan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. King pamanyubli ng Mebie Kristo. Dininan mo keng kabaldugan. King kaming kasalpantayanan. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Hindi Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katama at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Paipaming mayupaya, lilangan mo kami king sarili mong larawan, at ing anak mo, tinggap na ing kamatayan para king kaming kaligtasan. Sapan mo kayong magbante, kayong panalangin, karing sablang oras. Bitimawa kayo sana kayong kasalanan, patang lakwan mine iting yato, at magtamasa kayong kayong kapayapan, manggaman kapilan. Itayadwan may kayong kapamilatan ng ginamang Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, kayong kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman, kayong alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ingkaya kaming panaral, yaing Kristo, asinobling mebye. Makananurang asabi, ring mapilan kaya kayo, king ding mete, elo subling mye. Nung iti katutuan, mga baldugan, king ikristo, eya sinobling mebye. At nung ikristo, eya sinobling mebye, alang kwento, ingkaya kaming ipanaral, at alang kwento, ingkaya kayong paniwalan. Maygit kaniti, mayakit, ing maglaram kami, tungkol king Diyos. Uling sinabi mi, king pepa sublian ng mebye i Kristo. Dapot, enepalo pepa sublian mebye, nung katutuan, king ding mete, elami pasublian mye. Uling nung ding mete, elami pasublian mye, i Kristo, eya naman sinubling mebye. At nung i Kristo, eya sinubling mebye, ingke kong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at atiko po, king pamikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at mga mateno, ela po miligtas. Nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para king biyemong iti, itamo ring tawong makalunos dili, keti king yato. Dapot king katutuan, i Kristo, sinubliyang mebye, at yo ing katunayan, king ding mete, sublila namang mye. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gino, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Gino, potanging lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. O Gino, pakiramdaman mo ko, katuliran ing adwan ko. Kakong dalangin mirasa king kang panandam, uling tao kong mapaglinlang. Gino, potanging lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Kaya ka mamaus ko, o Diyos ko, uling pekibatan mo ko. Kaya ka sanang tingiran, kakong pamanyambitan.
Ipakit mo ing alang kupas mong pakamal, o talapagligtas, ding kaya kang magsantong. Gino, potanging lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Ingatan mo ko, antimong payakamal kaya ka. Lalamong pakpak, ingat mo, makanyan sana. Lupa mo, kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran. At kagising ko na yung abak, tula, kumat mo ko, uling atsu ko, arapan mo. Gino, potanging lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Parangalan tayo po, ing mayap abalita. Yung ginamanatili kaya kayo. At kekan timurin. Pamipasya king maya pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya keko, o Gino. Mentaya Jesus, karing balen at karing baryo. Penaral na ing maya pabalita tungkol king pamagari ning Dios. Tinukila kaya ring 12 alagad, ading mapila na babaeng likwanda ring espiritong marok at may wulo king sakit miyayaliwa. I Maria amayawos Magdalena anong kenuno apepadwalan ding 7 demonyo. Iwana ay asawa ng Kusa, miyembro ng kabinete ng Herodes. Susana, ading aluwa pang babay. Deti, gagamitan da ing sarili rang pibandyan, king pamanyawop da kang Jesus at karing alagad na. Mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keko, Kristo. Anti ko mong sirang plaka. Ulit-ulit. Yung sasabihan ko, uling nung ko ulit-ulitan, yun naman natandanan. No? Yan ano ba kong sabihan na ulit-ulitan? Ulit-ulitan kong sasabihan kaya kayo, ang Kristyanismo ay basta kabud na relihiyon. Relihiyon, panimunanda o panalakaranda, ding may liwang doktrina, o kautusan, o nano pa man tuntunan. Nune, may tungyang bayong pamibibi. Christianity is not just a religion. It is a new way of living. It is a new way of living. It is not simply a body of doctrines, rules, regulations. I said it is a new way of living. Kaniting bayong pamibiye, mga intuliding bayong balayan, bayong komunidad, bayong yato. It needs a bayong komunidad, bayong pamilya. No? Anya ni Jesus nga tamo, yung mumunang bunga na, ning bayong panahon. No? Ning bayong komunidad. Yung kapamilatan daring 12 ang mag-represent karing 12 tribu ning Israel. 12 tribu ning Israel. At ing Israel, yung minunang diling may karanas karing king pamanaral ng Jesus tungkol king bayong pamibiyebe. Metong yang bayong pamibiyebe
anong no ing mimiral, yapining lugod, yapining pakalulu, yapining lunos, yapining pamamatawad, nanenggino. Yapinita, no? It is a new way of living wherein that life is governed by love, mercy, compassion, forgiveness, and the fruit of which is justice, joy, peace. Ya piningbunga na. Ning bayong balayan, ning bayong pamibiyebie. Sana clear ya kay katama ini, no? Pakatandaan na niya ini. Ulit-ulitan kayong sasabihan, banmitanam niya kayong isip yu. King anya, ing Kristyanismo, ay pisasabihan ng relihiyon. Pisasabihan ng bayong pamibiyebie. Pamibiyebie, king lugod, ulit-ulitan ko, king pakalulu, king lunos, king ganaka, king pamamie, king metong at metong, generosity. Ating bunga na, ay pining kapayapan, kaayusan, hustisya. Kapayapan, kaayusan, at hustisya, at tula. Yapin yan supposed to be ing bunga na. Ning bayong pamibiyebie at ning bayong balayan at elakad ng Jesus. Jesus inyang bibayit sa busalta mo. Mangailangan niyang lugal. Uling ay espiritu. Nung sana ngayon, yung panahon na iti, espiritu ya, he can be present anywhere. Kaya iti mabilugayato. Because he is a spirit. O nang inyang mibayit siya, limited in space and time, niya atin niyang dapat a particular alugal. Pero enabring sabihin ning lugal ay ni, yamo ing maging punto na ng kayang pamanaral, alimaming Israel. Magsimula king Israel, no? Pero naning maging ending na, inyang bayo ya pepaitas ba naman, anong panabili na? Ume kayo karing sablang bansa. Mabilo gayato, ipanarali ing maya abalita. So, from Israel, menaralya karing sa pepa, titiburan na rin kayang alagad, ban ipasya king maya pabalita, king mabilog ayato. At siyan lerawan na naman king ibanghelyong may basa. Uling, bala mo ing Israel, yapining meging simbolo na ning yato, no? Simbolo ne, meging tandane, anyapin, dandaman meging ebanghelyong may basa. Jesus nga na, kini, no? Mintay Jesus karing balen at karing baryo. Ay may natili king metong alugal. Ay may natili. May mamuntaya karing miyayaliwang lugal. Representing ing pamamuntara ring alagad karing miyayaliwang bansa, karing miyayaliwang lugal kaya ti mabilugayato. No? So ining Israel, palang metong yamong simbolo ne. Metong yang maging simbolo ning talagang mission at talakaran ng Jesus. It started in Israel, pero eventually, ing kayang pamanaral, king mabilog ayato. At not only that, ing pamanaral na, ing pamagobra na, emo para karing mapila na katao. Emo para karing mapila na pamilya. Emo para karing mapila na lugal. Aliwa mo yung Israel. In short, aliwa mo yung Israel. Magsimula yung aking Israel. Pero ang misyon ng Jesus, aliwa mo yung Israel. Iya pining maraguldang kamalyan, ding tawong di sana, ketang kayang kapanawunan. Balada Jesus, dinatangya mo, para iligtas na yung Israel, king pangayalipan karing Roma, at panimunan ng Israel, maging maunlad yang bansa, kalupa ketang panawunang aring David. Iya pining maraguldang kamalyan. Uling nga pinmubuko din karelang para sa panayan. No? Pigkamalyan de, ing banala kasulatan, ing libro da ring profeta, pigkamalyan deng dininan kabaldugan, anyapin, makanyan mo yung inasahana ning Israel. Hanggang yan yung panahon na iti actually, deng Hudyo, hanggang yan yung panahon na iti, na makapagmulala, paninayan de pa yung Mesiyas, ang magligtas king Israel. No? Hanggang yan yung panahon na iti.
king kasyasan da buntok dining tao nga rin. But again, uling tela karanang Yesus, bayuyang kaisipan, bayuyang pamibiyebye, king bayong balayan, metong karing dininanang pansin Jesus, ilapinding babay. Ketang minunang panahon na, sabi ko ulit-ulit kayo, ding babay, alalang kabaldugan, alalang baliyo, alalang legal entity, alalang katuliran, ding babay. Dapat niyang dinatang Yesus, binalik na yung dignidad na ring babay, nung makanano na yung lelangan ng Diyos ing babay. Anya pinking Ebanghelyong may basangin peka-emphasize ng San Lucas na anyang Yesus manaril niya nga na, kaya benala ring 12 apostol at ding mapilan ababay. King libro ng San Lucas, potang basa niya, I think totally there are more than 26 latang babay ding makapalaman kay Ebanghelyo ng San Lucas. No? Uling, ni San Lucas, tandaan nyo, metong karing katangian ng kayang Ebanghelyo, his gospel is the gospel of social justice. Paka-emphasize ng San Lucas, ang value na ng ausan tamong social justice. No? Social justice. Anyapin, akit mo nung makananong ding pakakalulo, ding mga yagrabyado, hilaring panaral ng Jesus. No? Anya pinitang ditangit beatitudes ng Mateo, ela kalupa king ebanghelyo ng San Lucas, king pangabalangkas, anong no talagang emphasize na ding pakakalulo. San Mateo ding pakakalulo king espiritu. San Lucas ding pakakalulo literally. Hilaring paka-emphasize ng king ebanghelyo na because metong karing katangian ng ebanghelyo ng San Lucas, it is the gospel of social justice. Ngapin, ding babay, metong lang maulagang sangkap, no? May mention niya kini, Magdalena, Maria Magdalena, Juana, asawa ng Kusa, Susana, no? Maria, daring aluwang ebanghelyo, karing aluwang kasulatan ng ebanghelyo ng San Lucas, may mention ni Maria, pengari de Santiago. No? So, pilan there are ating 26 lang minensyon ng babay, king ebanghelyo. Uling, pepasyag ng Jesus, dinatang iya, mo para karing mapila na katao. Dinatang iya para karing sablang tao, regardless of religion, regardless of color, regardless of race. Makasalanan ka man o banal, kalulo ka, mabandi ka, may garal ka, mangmang ka, nano ka man, you are invited. Anyapin niya ng kabaldugan na ning obating kaya katamong relihiyon, inawas tayang Katoliko. Alayo keng Biblia, ang salitang Katoliko. Alayo keng Biblia in itself. But it is a particular characteristic na ng Ebanghelyo na Jesucristo. Nano yung Ebanghelyo ng Jesucristo? Universal. It is, everybody is invited. Universal. Universal. Nasasabihan, ikayo mong may binyag Katoliko, ikayo mong miligtas. Alay, sasabihan makaya ni kayakatan doktrina. Everybody who lives the values of the kingdom, nino maning mabibye, king tunay lugod, king tunay ganaka, king tunay pakalulo, king tunay lunos, king tunay pamamye, miligtas siya. Yapin niya kaya katamong kapaniwalan. It is, niya pinasandang universal. Ibig sabihin ng Catholic, it is universal. Everybody is invited. King kayarianan ng Diyos, king bayong kaisipan, king bayong komunidad, everybody is invited. No? Regardless ng nanuya man. Regardless. At ding lulob king kayarianan ng Diyos, detang mabibye, king values of the kingdom. Not a member of any religious organization or religious sect. It is not based on religion. Ang kaligtasan kay katang Katoliko is not based on religion. It is based on your way of living.
Nya, in kaya katang kapaniwalan, in Christianismo is not just a body of doctrines. It goes beyond doctrines. It goes beyond rules and regulations. Lalampasana in limit na ning nanumang batas o doktrina. Ing mawulaga, ilay pinditang values of the kingdom. What are the values of the kingdom? Ilay pinditang makapalaman king banala kasulatan. Nanula rin lukod. Umuna yung dili. Compassion, mercy, no? Generosity. These are values of the kingdom, no? Justice. These are values of the kingdom. Mabibigay ka rin ng values sa rin. Nano ka mang relihiyon. Makakayabi ka king pamagari na ng Diyos. Yapin niya ng kaya katang kapaniwalan. Yapin itamong Katoliko usually. Mo interesadong mangumberte. Yung kaya katamong relihiyon, centered kitang conversion making, galingan mo, ka para mong tao. Huling magaling ka keng Biblia. Gamitan mo yung Biblia. Ba may nga converte ining tao ngayon O nanging marok, potang mangumberte la rin aliwang sekta. Ganaganang kasira ning balo da sabihan. Kristiyanong ugali, manyira ka, baka mong matanggap? Do you have to step on others' dignity para mo ipasyagme ingke kang kapaniwalan? Nya nung dening pagsabihan da rin ng aliwan taong dening gagamit lang may aliwang kapanyiran, karing may aliwang relihiyon, gamitan dahil utak dang malinis. Tuki, yan. Makanano yung paralan ng pamanyira. Sabihan tamong, hindi paniwala na. Nino ikang husgahan me, yung personal ng kapaniwala ng metong tao. Who are you? Makanyan nakakabanalan at kayapan? Para siran me, kayang pahintungulan, kayang paniwalan? At tanda na kita metong kwento. At ito kung metong tao kayong baryo, remote baryo. Ining tao ngayon ni agpangrugo kayang kapaniwalan uling bitasang sigurong may naharal kaya. No? Potang misan kayong parmenggo, let's say Sunday, yung gagawa na, no? Saliyan tinape. At kitang metong alugal at inyang bato, something magawa na yung altar. Balang Sunday, mag-offer kong tinape ka rin. No? Tinape. O siyempre, potang mawala yung tinape, pota pengandere ning animal or something like that, no? Basta't mawawala. So kapaniwala na, itang tinapeng offer na, tatanggapan ning Gino, tatanggapan ning Diyos. Misa na yeldo, ating meto nga mamulang-mulang, menok na ang kita lugalayta. Niya nga balo na inigagawa na, babante na makasalikot siya. Pota mag-offer yung tinape, kakwanan na lang. Anyapin, inurugong tao ngayon kasaya, agpangking balo na, ing Diyos sa kayang kikilalanan, tatanggapan na yung offer na. Until one day, serya ng peparakap ng tao ngayon. Burineng pamakarinayan na ining tao rugo ngayon. So, pepaltoya, tingana kaya, ika nga na, nanong pamaniwala mong Diyos-Diyosan na yaman man mo nga na. Akong mamangan ken tinape mo nga na. Aliwa naman ng Diyos, yan ikakwa na ng Diyos, sana. Iragububula din ng tao. Inyang mipasno yang kay. Nga na rin kung may kibat. Giwa mo ka ako nga na yung antikaniti nga na. Yang mo bukod ko kung paniwalan na yung Diyos kung kakilalanan, tatanggapan na rin ko yung offer ko. O ngayon yung pepakit mong lulokwan mo ko, muwana. Nano pa rin kung may tagan ka na ako? Nano pa rin kung may tagan ka na ako? Kaya ka na akong pamaniwala. Ay, tindihan niya yung kwento? Ha? Nano pa rin kung may tagan ka na ako? Kaya ka na akong pamaniwala. Pero sabihan, yaro kong balo na ita king sarili na. Yang puro kong ligaya na ita. Yang puro kong koneksyon na king Diyos sa kayang kikilalanan.
Si Ranme pa? Nanong matulid mong si Ranme? Yung kasalpantayanan ng meto nga tao. Yung masakit, tingaliwa, kay katamo. Uling ilan naman doon kumakaintindi. Koita, manalumpakan lakit ang kasiran, balang lungob, king meto nga relihiyon na mapanyira. Ha? Nano yung maging bunga na nito? King pamalakyo. King antikaniting pamamaralan. Baka mong makapangumpinsi. Tukyanda ka. Siran mo la, dengaliwa. It's a crab mentality. Nga hanapin. Panigutan may panigot kayo, bakang mitas. May panyira kayo, bangka nita sa pawan mo rin aliwa. Is this a Christian way of living? Kasi dakal ngayon panahon na iti. Hanggang ngayon ko consider there ko in Christianity as just like any other religion. Bala mo metong yang religion. Bala mo metong yang sekta. Nung mo tukyan din ng rules and regulations, nung mo tukyan din ng doktrina ng areni, hala kang kaligtasan. Eka makakaya beking pagarian ng Diyos. Sorry. Itamong Katoliko. Itamong makanya na pamaniwala. Ing pamaniwala tamo. Nano ka mang relihiyon. Mabibiye ka king lugod. Mabibiye ka king pakalulo. Mabibiye ka king lunos. Mabibiye ka king ganaka. Mapanyawop ka karing mangailangan. Mapamatawad ka karing may kasala ka. Mibilang ka karing pagariana ng Diyos. Yapining kabaldugana ning maging Katoliko. Naintindihan nyo? That's why we are called Catholics. E pinimpangayaliwata mo kareng aliwang relihiyon o aliwang sekta. Etamo judgmental. Etamo mapanatol. Mapanagkat tamo. Mapanagkat. Mapag-impluensya king mayap. Yapin supposed to be, yapin role tamo bilang meto nga tunay Katoliko. Although too bad, dakala kay katamong bininyagan Katoliko, ila tutong Katoliko, king pamibiyebye. Uling, ing maging Katoliko, it is a way of living in the Christian spirit. It is a new way of living within that Christian spirit. Piniting maging Katoliko. Apangayaliwata mo karing aliwang sekta o religion. Ngini, nung matula kayo, kining antikaniting relihiyon, pasalamat kayo. Nung eko matula, tsuke kayo. At tsuke kayo. Nung iwatanggap, ining pahintungulan na ngayon ning Katoliko, at tsuke kayo. Pero nung bisa akong maging tutong Katoliko, dilta mo keng religion, it is not just a religion, just like any other religion. Anya dapat conversion talareng aliwa, balang miras ke katamo. Talo ko conversion king religion, but we convert them to follow a new way of living. Living in love, mercy, compassion, generosity, forgiveness. Oita, makanyan talang agkat deng tao. Nano ka mang relihiyon, it's up to you. As long as you live the values of the kingdom na pinresent na kay katamong Kristo, then you belong to the kingdom of God. Yapin niya ning kay katang panaral. Yapin niya ning kay katang kapaniwalan. It is not necessary conversion me king kang relihiyon. Not necessarily. Kasi remember, kitang metong pamilya, may ka problema lang, mabayad. May paintagon, itang anak da kaluguran ke, sa friend of mine, no? May ka problema lang. O so, ikwa ko nga sopan. Nasopan ko rin, wag kita rin problema rang mabayad. Kabira uling asopan ko la. May paintagon itang karelang pamuntok, no? Pekarinaya na la.
Imbes sa sopa nala, pe karinaya nala. Eh, din tangla ka na ako. Wala akong mambalo, kaya tang istoryara. Pe pasapla, sinopan ko la, asopan ko la, asolve ko yung problema ra. Kabra-bra, papabinyag lang Katoliko. No, ako. Hali ko la, eko kinumbinsi. Eko tengwanan. Uli mong mimwa ka kayong pamuntok. Pag mama ko ka keng Yung importante, nung nano'y tanggewa akong mayap, yung gawan niyo mo. Tukyan niyo itanggewa akong mayap. Nung pamayapan niyo itanggewa ko, tukyan niyo rugo. Tukyan. Yung pinting pasalamat siyo ka na ako. Pero manaliwa akong relihiyon? No. Manatili kayo keng relihiyon niyo. Yang balo yun yan. Yang akagisingan nyo yan. May bebe ko ken. As long as, biyasa kong lulugod, mapamakalulo kayo, mapaglunos kayo, mapamatawad kayo, mapamya kayo, mapanyahop kayo, karing mangailangan, well and good. Makabilang kayo, karing pagarian ng Diyos. So, pinining kabaldugana. Yapan dapat tining kikatang panalakaran. Nya potang kayan betala, kaya betala, deng alawang kapatid tamong aliwa king relihiyon, etamo tatakot, at etamo panamdaman itang pangayaliwara. Etamo kilalanan, aliwala kay katamo rin, aliwala relihiyon, aliwala. No. Kapatid dala. Nung ilay, rakatamo matanggap, anting kapatid, uling edakataka relihiyon, itamo tanggapan tala. Anytime na mangailangan la, we must always be there to help them. Not to convert them. Simply to help them, to love them, to let them know ikikatamong way of living. Itamong Katoliko, nino ka man, kapatid da ka, yung turing tamo. Nung iday da ka tamo aturing makanyan, tsukarelay ta, respektala. Nga pinistong kay aliwala relihiyon. May paintagon, istong kaya kasi di ang aliwang relihiyon. Nung alibawa, Katoliko mo, kaya ba may konverti lang aliwang relihiyon, potang mamamatela, may paintunan din Katoliko. Potang metela, pabindisyon lang Katoliko. Actually, ako bibindisyonan, not because na kasaman ko la or what, because I respect them. Respetuan ko itang karelang penalakaran. Ako po rin may skandalula. Dining kayabera. I respect niya payal yan ko la. Unless talagang kailangan or what, no? Nung talagang persistent lang, mapamilit lang, makanya nung akumbensira ako na alang iskandalo. Well, sometimes pagbigyan ko la. But otherwise, payal yan ko la. Not because lalako ko la. Noon rirespetuan ko itang karelang penalakaran king kasalpantayanan. You will create scandal karela rugo, makalunos naman. Anyapin, itong kay refuse ko lang. Due respect kitang karelang penalakaran. So yapin ini, ing maging Katoliko. Metong yakaring kaya katang, maragula katang iyan bilang metong nga Katoliko. Everybody is invited. At itamo naman, makabukla ta puso, karing sabla, nanulaman klase, pangatao, regardless of race, religion, culture, or whatever. Kalulo makwalta. Because we are universal in nature. Yay pinyanin kaya katamong panga-Katoliko. We don't need to convert them. Etamo mangomber. Ngayon, bisala, tsukarela, tsunakarela. Not because atin lang kamuanan. No. Nung talagang may kumbensila, talagang lawos lalob. Ikiday nga kaniting values. Kanita ko lang mo panusigan. Otherwise, ako panusigan. Huling mong may malaking pamuntok daw, mamalis lang religion. No. I will not accept them. So, intindihan nyo, nano kabalto ka rin maging Katoliko? Kasi tama na intindihan eh. Yung masakit, potang explic kami la.
Kung man makaramdam, na kaya waintindihan. So, pinini, ing maging Katoliko. Universal. Everybody is invited. Eya, ing relihiyon tamo, eya relihiyon na pagarian da ring doktrina, ding batas, ding tuntunan, etc., etc. Nung pagariana, iya piningbayong pamibiyebie. Atiro ng Jesus. Pamibiyebie, king lugod, king pakalulo, king lunos, king ganaka, king pamamatawan, king pamamie. Amamungang kapayapan, kaayusan, tula, at hostisya. Yapin niya ning supposed to being maging bunga na nung panalakaran tamong miyamasamas yung kaya katang relihiyon bilang Katoliko. Bilang Katoliko. Amen. Bendisyon na kayo ning mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po, kakaluguran, malalangin tamo, king sinumiling mebi Kristo, ban miragdaganing kasalpantayan ng takeya, at ban mipagkaluban tang sikanan na lub patutukeya. Nga tamong manalangin, Ginoong Yesus, paboren mong saupanda kang mikalat, king maya pabalita. Ginong Jesus, paboren mong saupanda kang mikalat, king mayap abalita. Para ka ring sablang Kristiyano, gamitan de sana ing sakramento ning pamagkumpisal. Ban keto, makapakipagkasundula king Diyos at karing aliwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablang obispo at pari, kambening makaapostol akaya panlob, para tila sanang makasadyang sumuyo, karing manintun pamakikasundo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong saupandakang mikalat, king mayap abalita. Para karing hanggang atyo king pamangailangan, atuklasan desa i Kristo, king espiritu ning lugod, pamikakapatad karing magmalasakit karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong saupandakang mikalat, king mayap abalita. Para kay katang makatipon keti, atuklasan ta sana ing tula, ning pamipatutu kang Kristo, kapamilataning pamanyapat mayap karing aliwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong saupandakang mikalat, king mayap abalita. Ginoong Jesus, lipat ning kekeng kainan, ipagkalumoing apayas lagmi ing lugod mo, king yato, kapamilataning pamakiwangis mikeka. Manano na sanang ing kabilugan ming pamisip, mirapia king pamaglugod keka, at karing aliwa, antimanong makanano mo king liguran. Ikang mabibiyat magari, manggaman king adanganga. Amen.
Manilayan kayo kapatid, pankanakot kayo kayong daon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at nang mabilog ng banal akapulungan. Kay paming bigla lang, king kamatayan ng kekang anak, dinupig mo ang kamatayan, ape pasari ng kasalanan. King upayan iting sakramento, papanatilyan mo king mapaminto, king kaburian mo, ang kaking kamatayan. Lakwan maya sana iting yato, king mit mong tiwala at kapayapan, at miras na kaya mansanang makirake, king kalam ning kayang pamanyubling mebie. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Ang ginamanatili ke kayo. At kekan timorin. Itas yun laring puso yo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ang pasalamatan da kamparati numan ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. King dali sa lugod pag masusyan main kayang kamatayan, king mabiya kasalpantayanan papasig main kayang pangasubling mebie. King ganap akapanaligan panayan may ing panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kang bering sa blangkor ring anghel karin banwa. Darilat may ing kang ligaya, lain makebe alang to ng babe kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa, ikang sibulis sa blang kabanalan, ulinita ipanigapume. Itugtog may ng Espiritu mantimayang titi pangambon karetang ayon mi. Ban pabanalanalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sa loob dinawan ng biyena kin pamilas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ka, pirason at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak kananye, uling iti yung katawan ko, abidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka, binyene ka rin kayang disipuluwat nga na, kunan niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Huling iting kalis, ning kanakong daya, indaya ning bayo, talanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I-Kristo meteo, I-Kristo sinubliyang mebye, I-Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyangin ing gaganakan mi, omba pa makalulungig pa, ing kamatayan at pangasabi ng mebye. Darawon mi yake kay ting tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang misulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Di po na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arzobispo. Ding sa blong Obispo, Paria, Diakono. At di sa blang susuyo king banala kapulungan mo. Ganaka mula naman yung kapatid ming minuna ng pepainawa kimpihong kapanayan ni pangasabling mebie. Idala mo la di sablang mayang unabi king pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluman mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king bilang angga. Ban kambining no na Virgen Maria ning Diyos, kambining San Jose ang esposo na, kambirin mo na apostol San Agustin na kay kaming patulunan,
At kambering sablang banal may biyebe kalugod-lugod kay kaking kabaning panawon. Apor yan at apaligayan ta kasana. King kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ibang mayipayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kay kay sablang dangalan at ligaya. Manggaman, king alanganga. Amen. Ngini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig pa, karinga manong tiro na kay katamo ng Ginoo. Yung pamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, ladang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kay desulipan ti banwa. Yung kakanan may king aldo, ibiyam mo kay kami king aldo ngini. Pwede patawad mo kay kami ding sala may keka, anting pamamatawad may karimi kasala kay kami. Naman kay paisawal kin tukso, na naikabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami yung naging sablang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panawon mi. Baning kasapaning pakaluluma, may timawa kaming parating pamanalipaning kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan, may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta na babaligdan ng kay kaming kasalanan, noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, ibiye mo ke kaming kapayapan. Ye Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yaton, wala ring mayawos king apunaning kordero. Yun ay karapat dapat pabalaos keka, dapat kingking kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Palukuginu at yukasipin ko, karing kalaban ko, ipaglualo mo ko, at katayran mo buking kaplat na ninggin. Palumuing sablang gagawan ko, ang yangking marayo ay tindyan mong isipan ko. Alang makalingan, king biyeko keka. Pagpagin mo lalagpas king kaisipan ko. Malukugin mo, kayan tabera ka. Malukugin mo, at yukasipin ko, karing kalaban ko, ipaglualo
Manalangin tamo. May paming malugod, king pamananggap mi kareting banala misteryo, amang akong alang kapupos sa nabiye. Manalangin kami para king malugod mong sawok, king oras ning kamatayan mi. Ipagkalob mo ing tagumpe arapan ding keng kasalang, at idala mo kaya sana king alanganggang kapanayapan, king ligaya ning kang kayarian. Idiyadon me king kapamilatan ang Kristong Ginome. Amen. Pangadyantaya pungeni ing orasyo emperata. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena, karing dakal a tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para kinikakayap ding sabla. At ban makasawp kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipanigapumi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ama bibiye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana'y paisawili, ingaklis mi keko, king kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kayo. at Kekan Timurin. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, singing pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, maging Kristiyano ta sana, karing sablang tao. Lalong-lalo na, karing sablang mangailangan kay katamo. Salamat, King Diyos. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang